Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Мына туғандар өте соны сүтті аппақ болған Gold Premium'ды туғандар сіздер тап дедіңіздер, мен таптым. Мына сіздер тарт дедіңіздер, мен тартып отам туғандар. Чистокровный тап таза Gold Premium 2021 жылқы туғандар. 2.5 дизель Euro 6 моторда Tiptronic туғандар. Көй ушул светте ушундай татынакай жакшынакайды издейттер туғандар. Мына машина не бити, не крашни, таза туғандар. Өте сонун вариант таптым сіздерге. Машинаны қараңыздарчы. Машина еш жерінде чипи жоқ екен да туғандар машина. И плюс еще бұл жағында емесі бар екен. Боковой ящигі бар екен, пластмассовый. Бұл жағында өте сонун іштеген емесі лифт бар екен, өте сонун. Білесіздер да айдағанда бұл лифтті алып қойсаңыздар деле болады туғандар. Алып тұрып мол жерден бұл рамаға мол жерден қатырылған туғандар. Ушул жерден алып тұрып мұны отдельно бір $1000 сатсаңыздар болады. $1,500 чейин сатып берсеңіздер болады. Бұл моторчик эмелери пульт менен туғандар. Пульт дагы бар, бұл жағында эмеси да бар да. Машина дың кен туғандар, өзүнчө өтө сонун кен. Бунун иштешин деле бир шира көрсөтүп берип коюн туғандар. Жана шаарда холодильник ташыгандар, эми фирмада иштегендер, груз иштегендер өтө сонун. Мал жүктөгөнгө да сонун бир иштетип берип койчу. Ушуну элдерге бир көрсөтүп берип койчу. Бунун кайфын билип алгандар өтө жыргалда. Негизи кыргыз эли ушуга көнүшү пока эме да, көнө элекпиз да негедир. Ачып, бир ачып. Чөр. Мондай ачып, мон өз негизи пульт менен ачкандар да бар, анан жөн эле мындай чүрүп койгондо, шашлычта чүрүп койгондор деле жасап койгондор бар да негизи. Мен азыр бул пульт менен ачыра турган кылып коюптур. Так. Бул жагында култап коюптур да. Мол жағына аштыч. Сажайын. 여기는 비켜주세요 이거. 이거 어떻게? 쭉 내려 더. болды. болды. Мына туғандар. Мол жағını көрдіңіздер. Сонун болып чоң қылып ачылат мол жағы. Жүрші ылды. Мондайда чөткен, көтөрүлөт. Мындай жүрші. Мына мондайдан да чөт. Өтө сонун. Мол жаққа бортты қойып тұрып, жасап тұрып, мал жүктөгөнгө да сонун да мына туғандар. Жанагы чоң букалар бар го, букаларды жана теп отурбай эле мол жакка айдап келип туруп эле мондай кылып туруп шук чыгарасыздар дагы, мону көтөрөсүздөр даунду. Мына тугандар, мал менен өзүнчө чоң букаларды жанагындай семиз бука хоп этип эле алып чыгып кете бересиздер тугандар. Кааласаңыздар жанагындай мондай кылып берчи шаба. Мондай кылып туруп ушуну кааласаңыздар мондай кылып туруп жанагы сарайлардын алдына келип туруп мондайдан малды фудур жүктөсөңүздөр деле болот. Өтө жакшы ыңгайлуу да. Бул жагында мочавиналар бар. Дөңгөлөктүн мына состоянияларын көрсөтүп коюн. Состояние тугандар бул мол болгондо, лифт болгондо жараша, бул жакта рессор бир рессорго көбүрөөк болот. Анан усиленный мына домкрат көрдүңүзбү, аморттун эмесине. Пружинанын ичинде да бир пружина усиленный жакшы да. О жакшы усилтетилип коюлган да. Грузоподъемность дагы ушуга жараша мону көтөрөт да. Ушуга жараша болуп жасалган да бул портер. Обычный портерде 5 болсо, буда 6 рессор турат тугандар. Мына 1 2 4 5 6 рессор экен мына. Көрүп турасыздарбы? Өмөлөрүнө. Машина жакшы. Бул жактарын деле полный, бул жактын чик кылдык. Заводской пломбада экен машина. Ички состоянияларын көрсөтөйүн. Мына заводдон чыккандай комплектациясы да жирный. Самый максимальный комплектацияда. Короче, портерлердің корозу да. Бұл портерді туғандар. Портерлер тізіліп тұрған жерден айдап өтсеңіз, по-любому қарайды да мынау портерді. Сөзсіз қарайды мынау портерді. Мына портердің тазасын таптық туғандар. 112 000 оригинал пробегте. 2021. Мына ички состоянияларын көрсөтүп коюн. Подогрев сиденье бар екен. Обдув сиденья, подогрев руля, подогрев задний лобовой. Оригинал жанагы монитор бар екен, жакшы. Штатный майтифон, кондиционер, USB, Bluetooth, USB, держатель полосы, антизанос, переключатель эко, автомат коробка, Tiptronic тугандар, өтө сонун. Круиз контроль, мультимедиа, голосовое управление. Короче, полный бар да тугандар. Машина пробеги 112 000. Плюс 4 саба. Азыр бир сыйра көрсөтүп коюн. Ички кожаный таза мына караңыздарчы. Бұл жақта Йосустың әмесін соғын қоп қойып тұр. Машинаны бір сирә көрсетейін. Мына машина 113 000 пробегте. Машинаның жүргенде ешқандай проблемалары жоқ. Машинаның неме пульті мынау. Коробкаларын қараңыз, четко чик. Мына задний камералар іштеп атат. Видео регистратор бар екен.
Машина сон екен, ешқандай замена помена жоқ туғандар. Машина таза екен да, сүттей аппақ. Мұндай портерлер жоқ та почти азыр. Табыш қиын туғандар. Ушул жеринде эле ол жердин бир чорт чийип кеткен деди да. Ушул жердин жол талашып эмне болуп көз. Ушу эме болгонбуз деди. Ушул жерине эле кичине освежонка кылдырып коюптур. Шпаклевка жок, мындай эле үстүнө эле чачып коюптур, мондай эле. Көрүп чачканда да мондай кылып чачып коюптур да. Буну эчтеке болбойт. Өз кара баллончук менен чачып койсоңуз могу болду. Бул жагы билинбейт эле тууганда, мына жакын алып барып келип адамдын башын такалып туруп көргөндө эле көрүнөт. А так машина ля-ля талып көнөт туугандар. Вообще. Буга титан дискти салып туруп, тентти салып койсоң машина өлдү да. Туугандар, жетишип калыңыздар. Өтө сонун, жакшы баада. Ушундай Gold Premium аз да туугандар. Сиздер менен Автосонча Корея кызматта иншалла. Жазыңыздар, чалыңыздар.